Kimwe mu bintu bikomeje kuvugwa hanze cyane ni Gilberto Mora ufite ikibazo gikomeye cyane ku makipe ahatanira igikombe cy'isi cy'uyu munsi, kuko uyu mwana si umukinnyi usanzwe gutyo. Mu myaka ibiri ishize nibwo yakinaga umukino we wa mbere mu cyiciro cya mbere cya shampiyona ya Mexique. Umwaka umwe gusa nyuma yaho yaramaze gutwara Gold Cup hamwe na Mexique, akinira ikipe y'igihugu mu mikino yose yo gukorwamo kandi anatanga umupira wavuyemo igitego. Nyuma yaho yitabira irushanwa ry'abatarengeje imyaka 20 y'amavuko, aho yagaragaje urwego rwe ko ruri hejuru cyane kurusha benshi bari mu kibuga hamwe nawe. Asoza irushanwa afite ibitego 5 n'imipira 2 yavuyemo ibitego. Ku myaka 17 bamubarira gusa amaze kugira uruhare mu bitego 12 mu mupira w'ababyize umwuga, atsinda ibitego 10 anatanga imipira 2 yavuyemo ibitego ari muri Umwana. Impano ye irihariye ku buryo udashobora gutekereza. Ariko ikimutandukanye cyane n'abandi bakinnyi bakiri bato ni ubukure agaragaza mu mikinire ye. Uko akina ni bisa n'umwana ukiri muto nkawe, aho gasa n'umukinnyi umaze imyaka myinshi akina ku rwego rwo hejuru cyane. Igihe yageraga ku rubyiniro rukomeye kurusha ahandi hose mu gikombe cy'isi, nibwo yinjiye mu kibuga afite icyizere n'ubutwari budasanzwe ku mwana w'imyaka 17. Ibi ni ibintu bitangaje kumubona akinira muri stade yakiniyemo ibyamamare bikomeye by'umupira w'amaguru byamubanjirije. Icyo abantu bari kubona ntabwo ari impano isanzwe y'umwana ukiri muto, ahubwo ni intangiriro z'urugendo rushobora kuzamuvamo rugatuma aba umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka y'umupira w'amaguru mu bisekuru biri kuza. Uyu Mora yanditse amateka ubwo yabaga umukinnyi muto kurusha abandi bose wahagarariye Mexique mu gikombe cy'isi. Yabigezeho ku myaka 17 n'iminsi 240. Ibi byatumye aca agahigo kari kamaze hafi imyaka 100, kandi yabikoreye indani muri stade rwagati y'ibyamamare. Inzozi yari yarifuje kuva akiri umwana zari zitangiye kubimamo. Ku myaka ya 17 ukora iki uyu munsi wowe? Icyo kibazo usigara ukibaza. Ariko icyingenzi kurushaho nuko ubu yahinduye umukino wa Mexique akimara kwinjira mu kibuga rwagati. Umuvuduko w'umukino wahise uhinduka ku kanya, uburyo bwo guhanga amahirwe buba nk'ubuzamuka, yewe n'imbaraga z'ikipe ziba nk'iziyongereye. Imikinire ye yatumye ahita abona umwanya ubanza mu mikino wakurikiyeho muri Mexique ikina na Korea y'Epfo. Ni impamvu inkuru ishimishije cyane. Ubu yinje mu murage w'abakinnyi bakomeye cyane ba Mexique bagize mu gikombe cy'isi bakiri bato. Ubu izina rye rirasa rwose nk'ibyatangiye kuvugwa mu ruhando rw'abakinnyi bakomeye cyane igihugu cyagize. Ikimutandukanya n'abandi ni ubushobozi bwe bwo gusobanukirwa umukino mbere y'uko ibintu bitangira kubaho. Ni umwana ubona umwanya uri kuboneka imbere y'abandi. Ibi bituma yakira umupira ahantu habi kuri ba myugariro, akabasha kubacika kandi agahora ari ahantu heza ho kurema uburyo bwiza bw'ibitego. Nubwo atari muremure cyane mu buryo bugaragara, abyishyura binyuze mu gufata ibyemezo byihuse kandi byiza ndetse no gutekereza mbere y'abandi. Ubushobozi bwe bwo gucenga hafi y'izamu ni intwari ikomeye cyane kuri we. Uburyo agenzura umupira bimufasha guca hagati y'abakinnyi bugarira. Igihe cyose Mexique ikeneye guhanga uburyo bw'ibitego, birumvikana ni usanzwe ububahuza abakina hagati n'ab'imbere, yaba atangire ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se yinjiye hagati mu kibuga. Uyu mwana ni umuhanga mu kurema umukino, kandi iyo abonye amahirwe yo gutsinda ayabyaza umusaruro mu buryo bwiza cyane. Niyo mpamvu amakipe menshi yo ku mugabane w'Uburayi yamaze gutangaza ko ari kumukurikirana. Muri Espagne hari abashakashatsi b'impano batangiye kumugereranya n'abakinnyi bakomeye cyane bazwiho kurema umukino kubera ubushobozi bwe bwo kureba kure, ubwenge mu mikino n'uburyo agenzura injyana yawo. Bamwe mu bayobozi b'amakipe akomeye bavuga ko bakomeje gukurikirana hafi iterambere rye umunsi ku wundi. Muri Mexique bamwita El Bombe, izina yahawe kubera igihe cyose ikipe ye iri mu bibazo cyangwa se umukino ugasa nkaho usabwa intwari kugira ngo haboneke igitego, uyu mwana niwe wigaragaza cyane. Ikirenze kuri ibyo kandi gitangaje kurushaho nuko ari we mukinnyi muto kurusha abandi bose bari mu gikombe cy'isi cya 2026. Afite imyaka 17 gusa. Birashoboka rwose ko Mexique ifite abakinnyi cyangwa se ifite umukinnyi ushobora kuzatungura isi yose muri iri rushanwa. Kugira ngo umuntu yumve impamvu amakipe akomeye amukurikirana cyane, ni ngombwa gusubiraho byose byatangiriye ku ivuko. Yavukiye mu mujyi wa Tastra Gutierrez muri leta ya Chiapas tariki ya 14 Ukwakira 2008 ejo bundi. Umupira w'amaguru wari usanzwe uri mu muryango we. Se yari umukinnyi wabigize umwuga, wakiniye amakipe atandukanye mbere yo gusoza urugendo rwe
mu ikipe ya Tijuana. Nyuma yo guhagarika gukina yakomeje gukorera mu ishuri ryigisha umupira ry'iyo kipe. Nyuma y'igihe umuhungu we niwe wabaye umwe mu mpano zikomeye cyane umupira wa Mexique wigeze kubona mu gisekuru gishya. Kuva yinjira mu ishuri ry'umupira w'amaguru Tijuana, uyu mwana yese agaragaza ubuhanga budasanzwe, uburyo yakoragamo ibintu, ubwenge bwe n'ubukure bwe byari bigoye kutabubona. Umutoza wari umureberera yese yemera ko atari imana isanzwe abonye, atangira kumuhereza amahirwe yo gukina mu ikipe nkuru afite imyaka 15 gusa y'amavuko. Mu mukino we wa mbere muri shampiyona ya Mexique yakinnye na Santos, yese rwose agaragaza icyo ashoboye ako kanya. Yamuhaye umupira ahereza uwo bahanganye hafi y'izamu rye, awuzamukana hagati mu kibuga, areba neza aho awutanga maze awuha mugenzi we, awubyaza umusaruro gutyo. Gutanga umupira wavuyemo igitego ku mukino wa mbere ntabwo ari ibintu bisanzwe ku mwana w'imyaka 15. Nyuma y'igihe gito mu nsinzi y'ibitego 2-1, uyu mwana asinze igitego cy'insinze. Uwo mukino werekanye kimwe mu byo abantu benshi yabarushaga: ubushobozi bwo kubona umwanya muto cyane abandi batabona, mu kavuyo kari imbere y'izamu, kandi akabona aho umupira ushobora kugera, akawufata maze akawushyira mu ishundura abantu bakiyamira. Icyo gitego cyatumye aba umukinnyi muto kurusha abandi bose batsinze igitego muri shampiyona ya Mexique. Yabikoze afite imyaka 15 n'iminsi 320 gusa. Nibwo kandi yatangiye kwamamara cyane ku izina rya El Bombe, kuko buri gihe iyi kipe yabaga ikeneye intwari, uyu mwana yabaga hari. Mu mukino wahuje ikipe namwe mu makipe akomeye cyane muri Mexique, yongeye gutsinda igitego cy'inyenzi mu munota wa nyuma. Byatumye yongera kwigaragaza, amenya aho umupira ugiye kugwa mbere y'abandi, awugeraho ku muvuduko mwinshi maze atsindira ikipe ye gutyo. Ibyo bikorwa byatumye ahamagarwa mu ikipe nkuru y'igihugu ya Mexique yitabiriye Cold War. Naho ntabwo yigeze aterwa ubwoba n'urugero rw'irushanwa cyangwa se urwego rwari ruriho. Mu mukino wa 1/4 yakinnye nk'umukinnyi umaze imyaka myinshi ku rwego rwo hejuru. Yahoraga asaba umupira, ahuza umukino hagati n'ubusatirizi, kandi ashaka uburyo bwiza bwo guca hagati y'abakinnyi bugarira. Yanagerageje gutegura igitego cyiza cyane cyashimishije benshi. Ariko no mu mukino wa 1/2 aho n'ubundi yatangaje abantu kurushaho, aho niyo yatangiye kwerekana yereka isi yose ko byanze bikunze atari impano y'ejo hazaza gusa, avuga ko ashobora no kuba umwe mu bakinnyi bakomeye cyane b'iki gihe. Mu mukino wose yakomeje kubangamira cyane ubwungarizi bwa Honduras binyuze mu mupira yatangazaga ifungura ubusatirizi. Hanyuma haza igihe cy'ingenzi cyahinduye umukino, ubwo yinjiye hagati y'umukinnyi hagati, arinda ubwungarizi n'abamyugariro, abasha gusoma uko umukino uri bugende mbere y'abandi. Yese anyura kuri ba myugariro mu buryo butuje kandi bwuzuye igisa nk'icyizere n'imbaraga, imbere yo gutangiza umupira mwiza cyane wageze kuri Raul Jimenez. Yahise awubyaza umusaruro, atsinda n'ubundi igitego. Cyari igikorwa cyagaragaje ubushobozi budasanzwe bwo kureba ibintu mbere y'abandi, imana iboneka ku bakinnyi bake cyane bafite urwego rwo hejuru. No ku mukino wa nyuma wa Gold Cup wahuje Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu mwana ntiyaburiwe irengero. Yagize uruhare rukomeye cyane mu gitego cyavuyemo igitego cya Mexique, kandi agaragaza ko nta bwoba afite bwo gukina ari ku rubyiniriro runini cyane muri Amerika ya ruguru. Izamuka rye ryakomeje cyane no mu irushanwa rya La Leagues Cup rya 2025, ahanganye n'amakipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yongeye kwerekana impano ye mu mikino yakinnye na La Leagues, atsinda ibitego 2 byiza cyane. Igitego cya mbere yatsinze ari inyuma gato y'urubuga rw'amahina nyuma y'umupira wari uvuye muri corner. Icya kabiri cyari kiza kurushaho, yakiriye umupira ku ruhande rw'iburyo akoresheje gukoraho ku mupira 2 gusa kugira ngo acike ku bamurindaga mbere yo kurekura ishoti rikomeye kandi rihamye ryagiye mu nguni y'izamu. Ariko niba utekereza ko ibyo bihagije, ibyakurikiyeho byari birenze kuri byo. Mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 cyabaye muri 2025 ejo bundi, yagaragaye nk'umukinnyi mwiza kurusha abandi hafi muri buri mukino yakinnye. Mu mikino 5 gusa yagize uruhare mu bitego 5. Mu mukino wa Brazil yafashije Mexique kubona igitego cy'ingenzi ku munota wa 85, yongera kwerekana impamvu bamwita El Bomba. Nyuma yaho haza umukino wa Espagne wabaye kimwe mu bihe byiza cyane muri kariyeri ye. Igitego cya mbere yatsinze cyagaragaje umutuzo udasanzwe cyane. Yakiriye umupira mu rubuga rw'amahina maze awushyira mu izamu, ubona nta gihunga na gike umwana yifitiye. Nyuma muri uwo mukino
Mexique yari gikomeje gushaka uko yakisubiza. Ku munota wa 85 uyu mwana yongeye kwigaragaza atsinda igitego cyiza cyane akoresheje ishoti ry'umupira akiri mu kirere. Cyari igitego cyo kwishyura cyongeye guha icyizere Mexique ndetse cyerekana ko afite imwe mu mpano zikomeye cyane mu mupira w'amaguru zifuzwa ku isi. Gutsinda ako kanya mu gihe gikomeye nk'icyo aba ari ibintu bidasubirwaho. Icyo gitego cyatumye amahirwe ya Mexique yo akomeza kubaho nyuma yo kunganya imikino ibiri mbere yo mu matsinda. Mu mukino wa 1/8 uyu mwana yongeye kwerekana ubuhanga bwe. Yakira umupira muremure wari uturutse hagati mu kibuga awugenzura neza ku ikubitiro, ahita awuha mugenzi we mu buryo bworoshye kandi bwavuyemo igitego cyiza. Mu mikino 5 gusa yaramaze kugira uruhare mu bitego bitanahanganye n'abakinnyi bato beza kurusha abandi ku isi. Igitangaje kurushaho nuko ibyo byose yabikoze mu mwaka we wa mbere yuzuye nk'umukinnyi wabigize umwuga. Byagaragaje ko afite ahazaza heza cyane, ariko mu mwaka wa 2025 yerekanye ko yarataranagera ku rwego rwo hejuru nk'urwo batekereza. Umwaka wa 2025 ugombaga kuba igihe yigaragaza ku rwego rudasanzwe, ariko umupira w'amaguru ugira ibitungurana. Imvune yagize mu gice cyo hepfo cy'umubiri cyatumye amara hafi iminsi 80 adakina kandi ahagarika umuvuduko yari afite mu kibuga. Byari inkuru ibabaje cyane kuko uburyo yari atangiye shampiyona bwari butangaje. Mbere yo kugira iyo mvune yari amaze kugira uruhare mu bitego 4 mu mikino 4 gusa. Abantu benshi bavuga ku mipira atanga no ku bwenge bwe mu mikino, ariko icyo gihe yinjiye neza mu rubuga rw'amahina maze atsinda igitego cy'umutwe cyiza cyane. Icyumweru cyakurikiyeho yongeye kwigaragaza mu mikino ikomeye, atsinda ibitego 2 byiza. Icya mbere yagisinze ako kanya, mu gihe cya kabiri cyagaragaje uburyo asoma umupira mbere y'abandi. Umunyezamu yari amaze kuwutakaza, maze uyu mwana awugeraho mbere ya bose, awushyira mu izamu gutyo. Ndetse na mbere y'uko imvune imuhagarika, yakomeje n'ubundi guteza ibibazo ba myugariro. Mu wundi mukino yinjiye hagati avuye ku ruhande rw'ikibuga maze rekura ishoti rikomeye cyane ryavuyemo igitego cy'ikipe ye. Iyi mvune yamutwaye igice kinini cya shampiyona, ariko agarutse nigeze agaragara nk'uwavuye mu kibuga igihe kinini. Mu mikino itandukanye yo gukurwamo nabwo yakomeje kwigaragaza cyane, atsinda ibitego by'ingenzi kandi agaragaza ubwenge bwe busanzwe mu rubuga rw'amahina. Nubwo abakunzi ba shampiyona ya Mexique bari basanzwe bazi impano ye, ariko isi yose yatangiye kumwitaho cyane igihe yambaraga umwambaro w'ikipe y'igihugu. Mu mukino umwe ukomeye cyane yanyuze hagati y'abakinnyi bahanganye nk'aho badahari. Hari ibikorwa 2 byatumye abantu benshi barushaho kumwishimira. Ubwa mbere, yifatiye umupira mu gice cya Mexique arawuzamukana yihuta cyane, akoresheje igice cyo hanze cy'ikirenge cye kugira ngo anyure kuri ba myugariro mbere yo kwinjira hafi y'izamu no kurekura ishoti rikomeye ryanyuze hafi cyane y'igitego. Nyuma y'iminota mike yongeye gukora ibintu bisa n'ibyo. Yafashe umupira ahantu hasa naho n'ubundi yari yawufatiye mbere, hanyura ku wundi myugariro mu buryo bwiza cyane maze awuzamukana asa n'uwiziritse ku birenge bye. Byari ibikorwa byibukije benshi uburyo bamwe mu bakinnyi b'ibihangange bajyaga bajyana umupira kera. Yageze hafi y'urubuga rw'amahina maze arekura ishoti riremereye cyane ryasabye umunyezamu gukora akazi katoroshye kugira ngo awukuremo. Ibi byose byakomeje kwerekana ko uyu mwana atari impano y'ejo hazaza gusa, ahubwo ko yari amaze kuba umwe mu bakinnyi bashobora guhindura umukino igihe icyo ari cyo cyose. Ibi byose byatugejeje ku mukino ukomeye kurusha indi yose yari amaze gukina mu buzima bwe. Mexique yari ihanganye na Afurika y'Epfo mu gikombe cy'isi cya 2026. Umutoza yamwinjije mu kibuga maze igisubizo cy'abo bahanganye kiba ku kanya. Igihe cyose yakoraga ku mupira, abakinnyi 3 bahitaga bamwegera icyarimwe kugira ngo bamuhagarike. Tekereza abakinnyi 3 barinda umwana w'imyaka 17 gusa. Uri kumva icyo kintu? Uri kucyumva? Ariko aho kugira ngo ibyo n'ubundi bimugabanyirize intege, byaramushimishije. Igituma uyu mwana aba umukinnyi udasanzwe si ubuhanga bwe bwo gukoresha umupira gusa, ahubwo n'uburyo atekereza umukino. Atekereza vuba kurusha abandi bari mu kibuga. Abona igisubizo cy'ikibazo mbere y'uko abamurinda banamenya ko icyo kibazo gihari. Hari urugero rwiza rwagaragaje ibi ndi kuvuga. Yakiriye umupira ari hagati y'igitutu gikomeye, ariko ahita awukina mu buryo butunguranye awusunikira mugenzi we atarebye. Uwo mupira wahise uvamo igitego gikomeye cyane cyari hafi kuvamo penalty. Byagaragaje uburyo ashobora guhindura umukino mu kanya gato. Nta na rimwe ubwiza bw'uwo mukino cyangwa se uburemere bwawo bwamugizeho ingaruka. Yanyuraga hirya no hino mu kibuga ashaka imyanya ifunguye, asaba umupira kandi agahora ashaka uburyo bwiza
bwo guhereza bagenzi be amahirwe yo gutsinda. Hari n'umupira mwiza cyane yatanze wageze kuri mugenzi we imbere y'izamu. Yagaragaje neza ubushobozi bwe bwo kurema uburyo bw'ibitego bwihariye kuri we. Nubwo Mexique muri rusange itabonye uburyo bwinshi bwo gutsinda kuri uwo munsi, ariko uyu mwana yari atandukanye n'abandi. Yigaragaje nk'ikibatsi gito gitegereje gusa ko umuriro waka ubundi ukaba munini. Mu minota mike yakinnye yerekanye ibimenyetso byose by'umukinnyi ukomeye unashobora kuzavamo ikintu abantu badatekereza, kandi icyo nicyo gikwiye gutera impungenge andi makipe yose. Igikombe cy'isi cyuzuyemo impano nyinshi z'abakinnyi bato kurusha uko byari bimeze mu myaka myinshi. Hari benshi bageze mu irushanwa bafite amazina akomeye ndetse bamaze no kwitwara neza mu makipe yabo. Bamwe bamaze gutwara ibikombe bikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi, abandi bamaze kuba abakinnyi ngenderwaho mu makipe yabo no mu makipe y'ibihugu byabo. Ariko nubwo hari ayo mazina yose, Mora akwiye kuvugwa kuri uwo murongo. Hari abantu benshi bamusuzugura kubera uburyo akina muri shampiyona ya Mexique. Abandi bakavuga ko atagira imibare y'ibitego n'imipira yavuyemo ibitego nk'ibyamaze kwamamara cyane. Ariko abazi iby'umupira w'amaguru neza bamenye impano ye ntabwo bajya bavuga kabiri. Uyu ni umukinnyi wamaze guca agahigo katari karigeze gafatwa nk'akadasanzwe. Yabaye umukinnyi muto kurusha abandi bose watwaye igikombe mpuzamahanga cy'amakipe y'ibihugu ku rwego rw'abakuru. Ibi yabigeze afite imyaka 16 y'amavuko n'iminsi 265 gusa. Ntabwo ari ibintu bisanzwe na gato byo kuvuga gutyo ngo yigendere. Niba Mexique ikomeje kumufasha no kumuha icyizere, afite byose bikeneye kugira ngo abe umwe mu bakinnyi bazatungura benshi mu gikombe cy'isi. Impamvu amakipe akomeye yo ku mugabane w'Uburayi akomeje kumukurikirana iroroshye kuyisobanura. Ni umukinnyi wo hagati usatira, ushobora gukina hafi hose mu gice cy'imbere. Akunda kuva ku ruhande akinjira hagati, agashaka imyanya hagati y'imirongo y'abamurinda no guteza ibibazo bikomeye cyane ubwungarizi bw'abo bahanganye. Ni umwe mu bakinnyi bakunda kurema uburyo bw'ibitego. Ahora yigaragaza kugira ngo ahabwe umupira, kandi azi neza aho akwiriye kuba ari no kuwakira kugira ngo agire icyo awumarisha. Iyo ageze hafi y'urubuga rw'amahina aba ateye ubwoba. Uburyo acenga umupira busa nk'ubunyurishije abantu benshi. Uko asobanukirwa imyanya n'aho umupira ugomba kunyura biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ikirenze byose ni uburyo asoma umukino kurenza kure imyaka afite uyu munsi. Ariko ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ni uko adasa n'umukinnyi wamaze kugera ku ndunduro y'ubushobozi bwe. Buri kwezi, buri mwaka ahora agaragaza ikintu gishya. Niyo mpamvu benshi bemeza ko ejo hazaza he hashobora kuba hanini cyane kurusha uko abantu benshi babyibwira. Niba urebye amazina y'abakinnyi bato bari muri iki gikombe cy'isi, biragoye kubona benshi bafite icyizere, ubwenge bw'umukino n'Imana ikomeye bahura ku rugero rumwe nk'urw'uyu mwana Mora. Ntagira ubwoba, afite Imana idasanzwe, kandi ikirenze byose ntatinya gutsinda cyangwa se kwigaragaza. Niyo mpamvu isi y'umupira w'amaguru ikomeje kumureba, niyo mpamvu amakipe akomeye akomeje kumukurikirana. Niyo mpamvu nanjye Karekezi ndi hano kugira ngo mbahereze byinshi mu bijyanye n'ibyo mukunda. Nk'ibisanzwe nyine nitwa Karekezi Isa, kora subscribe cyangwa se follow bitewe naho ku iki kiganiro kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Mureke dusubire.